Inama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro iyobowe na His Excellency Paul Kagame. Ibyayivugiwemo nibyo tugiye kugarukamo muri kano kanya. Naho umugaba w'ingabo z'igihugu zigwanira ku butaka Vincent Nyakarundi ari kumwe n'umuyobozi wungirije wa gipolisi Vincent Sano basezeye abasirikare ndetse n'abapolisi boherejwe muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, aho bagiye gusimbura bagenzi babo bari bamaze umwaka bariko barahashya ibyihebe byibasiye abaturage bo muri Mozambique. Aka ni ka gace twise za breaking news. Reka tujye kubana ni Ismael Manirumva, niyo mpamvu ngubwire ngo dukurikirane. Reka tugende rero turebe ibyatangajwe mu nama y'abaminisitiri yari yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 15/0/2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro yibawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Icyambere, inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024 ushira 2025 n'itangira ry'umwaka w'amashuri 2025-2026. Hagaragaye umusaruro mwiza mu byiciro byose by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bitewe ahanini na gahunda nzamurabushobozi n'uruhare rukomeye rw'abanyeshuri n'ibigo by'amashuri. Umwaka w'amashuri 2025-2026 watangiye neza ku itariki 8/0/2025. Ababyeyi barakangurirwa gukomeza ubufatanye n'ibigo by'amashuri kugira ngo umusaruro uve mu myigire urusheho kwiyongera. Icya kabiri, inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga 2026A isanga igeze ku ntambwe ishimishije. Abahinzi barakangurirwa kurangiza gutera ubutaka ndetse no gutera imbuto ku gihe no gukoresha neza inyongeramusaruro, imbuto z'indobanure ndetse n'ifumbire kugira ngo harusheho kubona umusaruro ushimishije. Icya gatatu, inama y'abaminisitiri yasuzumye intambwe imaze guterwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kongera umubare w'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi kandi umuriro ukaba ufite ingufu zihagije kandi ntubure, kugira ngo intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo n'ahantu hose hari ibikorwa remezo by'iterambere zagegweho kandi ibikorwa remezo byayo bikomeze kwitabwaho mu buryo burambuye. Inama y'abaminisitiri yamenyesheje ko hariho ivugurura ry'ibiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka wa 2020 nk'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Icya kane, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe imyiteguro y'irushanwa ryo guhiganwa ku magare ku rwego rw'isi. Ni inshuro ya mbere iri rushanwa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, rikazabera i Kigali kwa 21 kugeza kwa 28/0/2025. Imyiteguro yose irimo kugenda neza. Abaturage barakangurirwa kwitabira iki gikorwa cy'imboneka rimwe baryoherwa n'icyumweru cy'isiganwa ry'amagare. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe gahunda yo kongera ingano n'ubuso buteyeho amashyamba hamwe n'ibindi bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu cyose harimo n'imijyi. Ibi bikorwa bizagirwamo uruhare n'imiryango hamwe n'abafatanyabikorwa kandi bizafasha u Rwanda guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, guhindura imibereho n'uburyo bwo kubaho no kurema amahirwe y'iterambere rirambye. Gatandatu, inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Park Network na guverinoma y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri ku nshuro ya 7 yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri rishyirwaho amabwirizwa y'imyitwarire rikanagenga komite y'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryemeza ko abantu bimugwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo hubakwe urugomero rw'amazi, umuyoboro wo gukwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare.
icya cyenda ari nacyo cya nyuma, inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana Victorino NK Obiang Maye, ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda ufite icyicaro i Brazzaville; Bwana Hussein Saif Aziz Al Hartoun, uhagarariye inyungu honorary consular z'ubwami bwa Oman mu Rwanda. Bikorewe i Kigali kuwa 15 Nzeri 2025 na Dr. Justin Nsengiyumva, minisitiri w'intebe. Iryo niryo tangazo rero ryasohowe n'abaminisitiri bagiye batandukanye bari bakoraniye muri village Urugwiro. Mukaba mwamaze kubyumva mwese, ndabasaba gukomeza kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Izi ni za breaking news, ntihagira ikindi kidasanzwe turi buze kubagezaho. Amakuru niyo ya mbere, ikintu cya mbere ni amakuru, kugira ngo dukomeze kumenya ukuntu bihagaze ijya nino. Naho ingabo zagiye muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, tubifurize ijya n'ihirwe, ibikorwa byiza, bazakore ibikorwa maze ubundi bazagaruke atanumwe avuyemo. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi breaking news. Ndanakubwira ko amakuru arambuye tuzajya tuyabagezaho 2:00 za nimugoroba. Murakoze.